reka nkubwire ngo ikaze kuri Kivu update amakuru agezweho kugeza ubu ngubu nuko Laurent Kanyuka cyangwa se M23 igize icyo itangaza ku bitero bimaze iminsi bigabwa, ariko nanone cyane cyane ibitero by'ejo basobanuye uko byagenze ndetse nuko byagabwe n'ibice byagabwemo. Ibi byose nibyo tugiye kureba mu makuru yacu. Muri Kinshasa umujenerali Lieutenant General cyangwa se Retired General Firemo Yavurero Irunga ushinzwe gukoranwa n'u Rwanda ndetse akagirana ibiganiro bigiye bitandukanye na James Retired Kabarebe, aje kuba aburirwa ibimenyetso mushinja ko hari ubugamba yaba yarakoze n'urukiko rwa Kinshasa, cyane cyane ku butumwa byavuga ko bwagiye bunyuzwa kuri telefone muhe bigiye bitandukanye. Andi makuru turabwira yuko Wazalendo iri kwigamba ku buryo bukomeye cyane, ku buryo buteye agahinda ko yaba yigaruriye agace ka Muheto muri teritwari ya Masisi. Rero ikanivugana umwe mu bayobozi ba AFC M23 rero wari warashyizwe ku nshingano zo kuyobora iyi santere. Ayo makuru niyo tugiye kuza kwibandaho, ariko niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, reba kuri iyo subscribe cyangwa se kuri akozogera ukandeho ukande kuri like n'igitekerezo cyawe urakinyuza muri comment. Reka nkubwire ngo ikaze, nyemerera amakuru yacu tuhere kuri ibingibi byavuzwe na M23 cyangwa se Laurent Kanyuka umuvugizi wayo, avuga ku bitero biruka kugabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Rero Laurent Kanyuka umuvugizi rero wa politike wa AFC M23 yatangaje ko kuwa kabiri tariki 21 Mata 2026 rero ku isaha y'isa 11:05 ndetse n'isaha y'isa 12 ingabo z'ubuyobozi bwa Kinshasa rero cyangwa se FARDC zakoresheje drone y'ubwoko bwa CH4 cyangwa se CH4 rero yakorewe mu Bushirwa kugira ngo zitere ahantu hahurira abantu benshi cyane ndetse mu bice by'abaturage bituwe cyane muri Kibati ndetse n'andi muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibitero rero bivuga ko byangije amazu y'abaturage, kandi AFC M23 ivuga ko bigaragaza ko amasezerano y'ibiganiro byashowe hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na AFC M23 n'ubuhuza buri kubera mu Busuwisi ari ubwo kuyobya uburari, ndetse kandi ko ku ruhande rwa Kinshasa badahwema kwangiza aya masezerano mu kugenda bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye nyuma y'uko basinya amasezerano mu Busuwisi ajyanye nanone n'agahenge. Rero Kanyuka avuga ko iki gitero cyakozwe mu gace k'abaturage cyane cyane, kandi ko AFC M23 isaba abaturage ba Kongo rero n'umuryango mpuzamahanga kumenya uko Kinshasa itubaha ibyagiye byemezwa nayo mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka ndemve aho ngaho mve kuri iyo nguru nje kuri iyi ngiyi. Rero General Yavu kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Kinshasa bwabuze ibirego cyangwa se ibimenyetso bimuhamya, cyane cyane kuri telefoni imaze igihe iri gukorwa iperereza ngo harebe ko haba hari ubutumwa yaba yarohererejwe na James Kabarebe cyangwa se undi muyobozi w'u Rwanda uwo ari we wese washinjwa kuba akora ubugambanyi muri hagati ya leta y'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Urukiko rukuru rw'igisirikare rwa RDC rero kuri militeri rukomeje kuburanisha Retired General Firemo Yavu Irunga ugeze kuba n'umusirikare w'igihugu rero mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu minsi yashize ashinjwa gukorana na leta y'u Rwanda cyangwa se abahizi baharwo nko guhamagana kuri telefoni ubutumwa cyangwa se gukorana byihariye na Retired James Kabarebe. Ubutumwa rero twagiye tubona ndetse n'amakuru yimbitse n'uko urukiko rukomeje gushaka ibimenyetso by'ubufatanye, ariko byakomeje kuba yanga, byakomeje kubura, ariko hakaba hari n'imakazi zikomeye cyane nyuma y'uko hakozwe iperereza kuri telefone bikaza kubura ibimenyetso. Rero urukiko rukaba rwahagaritse gukorwaho iperereza cyane cyane kuri telefone ndetse n'ibindi. Amakuru nyemera tuyasurize kuri aya ngaya yo kuri Wazalendo ziri kubyina ngo igishakamba ngo zishimye, ibyishimo n'ibyinshi ni muri Masisi n'ubundi aho hari ibyago bikomeye cyane. Wazalendo umutwe w'abarwayi rero higiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa barwanya AFC M23 bakomeje kuvuga ko bigaruriye ibice bigiye bitandukanye ndetse ko bishe bamwe mu bayobozi bari muri ibyo bice muri Masisi. Rero nk'uko tubona aya makuru rero irigamba kuba
yagabye ibitero bikomeye muri Muheto ndetse ikanahigarurira muri teritwari ya Masisi. Bakavuga ko umwe mu bayobozi bashyizweho na AFC/M23 wari ufite inshingano zo kuyobora santere Muheto avuga ko amakuru ahari ari uko bashobora kuba bamwivuganye. Nyemerera nsoreze amakuru yanjye hano, niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe kandi kuri like, igitekerezo cyawe ukinyuza muri comment. Reka mubwire ngo ciao ciao.